Gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas nastavljamo iz prošle epizode. Možete je pogledati. Evo danas ako Bog da zaljemo kukuruz. Šta bi ti htio sada? Pa ako bude pa dobro. Da, moramo čekati da ona naraste. Pa da. Ono po noći kad smo snimali u ponoć. To nije voda. Od toga dobijamo. Ajde ti znamo sada. A to u biti je nešto kao to, ali od toga dobijamo. Da. Odmio da. Ali možemo i džubre, ali sad nam treba bali. Da, sljedeće epizodi. Znate ono 10 pa da, 10 epizoda na dan, ono da imamo dosadno nam ljudi. Mislim bolje da snimamo farmu, ali onako ćemo i ovako ćemo igrati. I da još imamo... Kik, evo, možda kukuruz budemo znati i u ovoj epizodi. Jer vidi koliko je naraslo. Još jednom mora narasti onda ga... Ko je brži? Ovo što ti da brže ideš. A brži si. Moram ići polako. Ljudi, to se zove timski rad. Ovo se malo Kiki ne čuje zato što je jako dalje od mene. Je. Ti to meni... Ja se vozam, ljudi, vidite, meni je dosadno. Čekam da kukuruz naraste. Joj, Kiki, crni Kiki. Crni.
Njiva nije crna, njiva je sneg. Vidite kako mi je dosadno ako me se vrti u glavi. Izvinite, dosadno. Evo sad vam se odvrti. Ups. Izvinite. Pogledaj moju brzinu. Looking my fast. Što znači fast? Što to znači? Pogledaj moju... Nešto. Napišite u komentarima što Da, ljudi... Pogledajte u napišite u komentarima ako znate što znači fast. Fast and Furious sam. Fast and Furious. Kod... Zašto sam mogla letati spustiti? Ljudi, Kiki izašao sa servera. Pa ne da mi s tamo biti s tom gori, jer sam se uzeti kriz. Budu mi niš korisno uzeti. Na prevoditi, na... Facet. I... Pa, što se... Facet. Brzo. Fast. Looking my fast. Pogledaj ovo brzinu. A speed je brzina. Ne, brz je... Fast i speed. Fast. A speed, ne vidiš... Fast je debel. Ne vidiš što je speed. Kako spiš speed? Pa brzo isto speed. S-P-E-E-D. Speda. Gdje je sad? Vidi mi daljinski. Ne uključite me. Je... Ajoj. Vidiš malo filmik. Povijesta. Ne, Kiki, izađi mi iz traktora, ne mogu skrenut. Kiki. Izađi mi iz traktora. Poviš da sam u svom. Okay. Idemo na 5. Hoćete ja kupiti sa prikoličem? Aha, ja sam zakačem prikolicu na moj traktor. Sad ću te ako zmija onako gomota. Ja se vozim s tobom. Zašto ti gledaš to? Šta? Zašto ti gledaš Super Wings? Wings. Što ti je to? Ti znaš da ja nisam u tom traktoru, u tom kojem nisam.
Ajde, ja ću tu početku. Oho, ljudi, ovo je kraj epizode, nismo vidjeli da je 10 minuta. Ćao, čao, ajmo!